يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. من библияро бисёр хондам, хеле бисёр. ҳатто шахсоне ки дараҷаи илмияшон аз ман бештар аст хондам. онҳо ҳам забони ивритӣ ва ҳам юнониро хуб медонанд. номи муҳаммад дар паймони қадим ироана гаштааст. пас аз мутолиаи зиёд инсон наметавонад инро бубинад? Ин чӣ тавр мешавад? Ман мегӯям, аввал ин ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар нусхаи аслӣ бо ном зикр шудааст. нусхаи паймони қадим бар асоси ибрози христианҳо бо забони ивритӣ ва нусхаи паймони ҷадид бо забони юнонӣ сабт шудааст. Забони юнонӣ. дар паймони қадим суруди Соломон боби 5 шери 16 бо забони ивритӣ хонда мешавад. Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. суруди Соломон боби 5 шери 16. калимаи муҳаммадим, ин муҳаммад бо изофакунандаи им дар забони ивритӣ шакли ҷамъ ва нишонаи эҳтиромро ифода мекунад. ба боби аввалини китоби Маншаҳ шери 1 назар кунед. мегӯяд аввал худованд осмонҳо ва заминро офарид. калимаи худо дар воҷаи ивритӣ элоҳим дарҷ шудааст. дар забони ивритӣ элоҳ ба маънои маъбуд аст. элоҳим бошад шакли ҷамъ ва эҳтиром, яъне эҳтироми бузург иброз мешавад. дар тамоми забонҳои шарқӣ, асосан дар забонҳои ивритӣ ва арабӣ, ду навъи ҷамъ вуҷуд дорад: ҷамъи эҳтиром ва ҷамъи адаб. дар Қуръон айнан ҳамин чизро мебинем. дар ин оят Аллоҳ мефармояд: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. ба дурустӣ ки мо Қуръонро нозил кардем ва мо онро ҳифз мекунем. мо ин кист? аз ягон мусалмон пурсон шавед. мо кист? оё манзур Аллоҳ, Ҷаброил ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мисли Падар, Писар ва Рӯҳи Муқаддас? албатта не. пас мо ин ки аст? дар ҳоле ки дар Қуръони Карим гуфта мешавад: Qul huvallohu ahad. бигӯ, ӯ Аллоҳ якто аст. ва дар ин ҷо мо гуфта мешавад. ягон християни араб аз мусалмон ин саволро то ҳол напурсид. християни араб гуфтам. ҳеҷ гоҳ аз як мусалмон напурсид ки мо дар Қуръон кӣ гуфта мешавад, чунки ӯ медонад дар забони арабӣ ду навъи ҷамъ вуҷуд дорад: ҷамъи адад ва ҷамъи эҳтиром. ин мисли қарори ҳукумати шоҳигарӣ аст. малика мегӯяд: мо қарор қабул кардем. мо гуфта ишора ба кӣ? на худаш, на ҳамсараш ва на писараш. Не, манзур аз мо танҳо худаш аст. ин эҳтиром дар шакли ҷамъ аст. пас элоҳим ҷамъи эҳтиром аст. элоҳ ин худо ва элоҳим ба бештар аз як ишора мекунад, аммо бо эҳтиром. аз ягон яҳудӣ пурсон шавед: ин китоби онҳост. изофаи им чӣ маъно дорад? ӯ мегӯяд: ин адад ҷамъ ва дар шакли эҳтиромро мефаҳмонад. худованд якто аст. мо инро аз рӯи эҳтиром мегӯем. им муҳаммадим, ин муҳаммад ҷамъи им бо арзи эҳтиром дар шакли ҷамъ. акнун мо инро ба онлайн тарҷумонҳо ворид мекунем. оё аз забони ивритӣ маънояшро тарҷума мекунад ё танҳо транскрипсияи англисиро? суруди Соломон боби 5 шери 16. бале, номи муҳаммад дарҷ шудааст. дар он ҷо гуфта мешавад: муҳаммадим. аз ҳамин хатири номи муҳаммад бе тағйирот омадааст. Hikko mamtakim ve khullo Muhammadin
זה דודי וזרעי בנות ירושלים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים. זה דודי וזרעי בנות ירושלים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים. זה דודי וזרעי בנות یروشلایم. این کلمه در آنجا با زبان ایوریتی هست، در نسخه که اصلی میگویندش است، اما آن را به زبان انگلیسی به معنای از همه دوست داشتنی ترجمه کردند. یعنی این محبوب من از همه بهتر است. وقتی شما آن را دوست داشتنی میکنید، این معنا نام محمد را افاده نمیکند. در انگلیسی از همه دوست داشتنی معنای محمد از عربی حمد و ستایش میکردگی را میفهماند. اگر شما یگان شبهه داشته باشید هم محمد به معنای ستایش را دارد. شما حق ندارید نام یک شخص را ترجمه کنید، کسی که نباشد. نام شما باید حفظ شود. میستر بلک این میستر بلک است، اگرچه او سفید پوست باشد. شما حق ندارید نام انسانها را در دیگر زبانها ترجمه کنید، اما آنها این کار را میکنند. محمدیم را به معنای از همه دوست داشتنی ترجمه کردند، اما در نسخه اصلی محمد وجود دارد. پس شما نام را از بین بردید. حضرت عیسی مسیح طبق آیت قرآن میفرماید: و اذ قال عیسی ابن مریم، و عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل، به درستی که من فرستاده خدا برای شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التوراة، در حالی که شما قبل از من به تورات فرستاده شده است تصدیق و میکنید، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، و به شما بشارت میدهم به فرستاده که بعد از من میآید که نامش احمد است. نام دیگر محمد صلی الله علیه و سلم احمد است. محمد و احمد به معنا با هم مانندند که هر دو به این نام پیامبر الهی دلالت میکنند. احمد این چیز است که قرآن به ما میگوید، اما خریستیان ها میگویند چنین نام در کتاب ما وجود ندارد. در این کتاب نیست نه نام احمد نه نام محمد. پس روی دیگر برایتون نماند جز تحلیل چیزهایی که در آن هست. اما بعضی شعرها در بیبلیا دارند. در کتاب ایوانگلیا از یوحنا باب 16 که میگوید عیسی میگوید من به شما حق را میگویم، بهتر است که من بروم، چون اگر نروم ناجی شما نخواهد آمد، اما اگر من بروم او را میفرستم. و آنگاهی که او بیاید جهان را به خاطر گناه، راستکاری و قضاوت محکوم خواهد کرد، چون که آنها به من باور ندارند و غیره. میگوید اگر من نروم آرام کننده شما نخواهد آمد. ما میگوییم آرام کننده این محمد صلی الله علیه و سلم است. در همان بود عیسی میگوید من بسیار چیزها را برای شما گفتنی دارم، ولی شما قوت برداشت آن را ندارید. وقتی که روح حقیقت آید شما را به تمام حقیقت ها میرساند. روح حقیقت این کی است؟ از خریستیان ها پرسان شود که این روح مقدس است. با این حال وقتی که روح حقیقت بیاید شما را به تمام حقیقت ها میرساند، چون او از خودش نمیگوید بلکه چیزی که برایش گفته میشود خواهد گفت و شما را از آینده خبر میکند. او ما را مشهور میکند. پس روح حقیقت این کیست؟ آنها میگویند این روح مقدس است. خب اگر روح مقدس باشد پس بگوید که چه چیزی نو را به شما پس از 2000 سال داده است. چون عیسی مسیح میگوید حالا من به شما بسیار چیزها را گفتنی هستم، اما شما توان برداشت آن را ندارید. اما پیش از این که این نقطه را روشنی دهم اجازه بدهید که یک بار دیگر این شعر را به اشاره به جای نشین‌ها بخوانم. او گفت هنوز چیزهای زیادی برایتان گفتنی دارم، اما شما آن را توان برداشت ندارید. هرگاه او روح حقیقت بیاید شما را به تمام حقیقت ها میرساند، چون او از خودش سخن نمیگوید بلکه چیزهایی که برایش گفته می شود همان را خواهد گفت و او شما را از آینده خبر خواهد کرد و او مرا مشهور خواهد کرد. 8 جانشین جنس مردانه. این روح مقدس بودن نمیتواند. راضی هستید؟ بلکه به یک مرد در این شعر دلالت میکند.
дигар дар ягон ҷои библия шерҳо бо 8 ҷойнишин вуҷуд надорад. хоҳ ҷинси мард бошад ё ҷинси зан. Нест. Ин шеър беназир барои шахсияти беназир Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст. Мард, 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 на рӯҳи муқаддас. Лек ба мо ин рӯҳ аст мегӯянд. Оё Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам рӯҳ аст? Библияи шумо бале мегӯяд. Бубинед, ки ҳар бор калимаи рӯҳ дар Библия зикр мешавад, манзураш рӯҳи муқаддас нест. чун дар охирин китоби Библия гуфта шудааст, ки 7 рӯҳи Худованд ба ҷаҳон фиристода шудааст. Ман аз ӯ пурсидам, ки шумо ба 7 рӯҳи муқаддас боварӣ доред? Гуфт не, танҳо як рӯҳи муқаддас вуҷуд дорад. Ман гуфтам, он ҷо аз 7 рӯҳ сухан меравад, яъне бояд 7 рӯҳи муқаддас вуҷуд дошта бошад? Не, ин калимаи рӯҳ ҳамеша ба рӯҳи муқаддас ишора намекунад. Сипас дар ҳамон Иоанн дар поими аввалин боби 4 гуфта мешавад: азизонам, ба ҳар рӯҳ бовар накунед, балки рӯҳҳое ки эҳсос кунед, ки аз ҷониби Худованд аст, чун дар дунё паёнбарони дуруғин зиёд омадаанд ва паёнбари ростгӯ як рӯҳи ҳақиқӣ аст. Дар Иоанн вожаи рӯҳ барои паёнбарон истифода шудааст. Ба ҳар рӯҳ бовар накун, яъне ба ҳар паёнбар бовар накун. Дар китоби Иоанн боби 3 меояд: касе ки аз рӯҳ офарида шудааст, рӯҳ аст, ва касе ки аз насл меояд ва нафс дорад, ӯ насли аст. Пас рӯҳҳо насл таваллуд мекунанд? Гуфт не. Пас чӣ тавр мумкин аст, ки рӯҳ тавлид шавад? манзурашон ин аст, ки касе насли маънавӣ дорад, ӯ маънавӣ аст. ва моддӣ ба касе рабт дорад, ки наслаш моддӣ аст. чӣ чизе сабаб шудааст, ки имшаб шумо ин ҷоед? оё ягон ҳадияе аз ман интизоред, ё ягон таоми лазиз, ё ширинӣ, ё чизи дигар? агар чунин мебуд, мисол, агар ман бароятон ин чизҳоро медодам, дар он сурат шумо насли моддӣ ҳастед, яъне ташнагии моддии худро шикастед, яъне шумо чизпараст будаед. ба забони Библия шумо чизпараст ва нафсонӣ ҳастед. чизпараст. Агар алоқа бо маънавиёт ва мотиватсияи он шуморо ба ин ҷо кашонда оварда бошад, пас шумо маънавӣ ҳастед. Бо забони Библия он касе, ки таваллуд шудааст аз чизе, ки шуморо ба маънавиёт рӯҳбаланд мекунад, рӯҳ аст. пас агар нафсонӣ бошед, чизпараст ҳастед. чун ӯ аз худаш сухан намегӯяд, балки чизҳое, ки бароятон мегӯяд, барояш гуфта мешавад. ӯ аз рӯи ҳавас сухан намегӯяд. сухани ҷуз ваҳйи илоҳӣ чизи дигаре нест. ва нерӯмандиро ба ӯ Муҳаммад омӯзонд Ҷабраил аз ҷониби Худованд. Қуръон сураи 53 оятҳои 3 то 5. онҳое ки китобашон додем, ӯро Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ҳамон гунае мешиносанд, ки писарони худро мешиносанд. вале гурӯҳе аз онҳо бо ин ки ҳақро медонанд, пинҳон медоранд. сураи Бақара ояти 146. дӯстони азиз, ба шабакаи рушди инсон обуна шуда, лайк, комментария ва ба дӯстонатон тавсия доданро фаромӯш накунед. барои диққат ташаккури зиёд.